pwede pagkuhan mo. Butang pilit una, waypoint. Una, waypoint. Butang waypoint. ito. Tapos, up arrow, waypoint list. Waypoint list. Tapos ito, menu. Enter. Tapos, halimbawa, yan. Halimbawa lang. Halimbawa, yan. Waypoint number 1 yan, di ba? Oh, Delete mo ito lang, yung clear lang. clear. Tapos, waypoint is registered. Hayaan mo yan. Are you sure So, it is? enter yes. Ano mo. Okay. Pag ino mo, yun. Sip lang. Okay. Enter yes. Okay, wala na. Tapos ano, pag naglagay ka, waypoint naman. Ganun pa rin. Waypoint. Waypoint. Increase na yan, di ba? Pag baba, i-drag mo lang doon. Oh, Enter mo. Tapos yan, wala yan, di ba? Waypoint, ito. Side na arrow. Starboard na arrow. Yan, labas na yun. Ikot mo yung buwan. It is 7, 0, 1. Paano niya? oh, oh, halimbawa lang. 8, 5. Ay, ito naman pala eh. Wish yan eh. Oh. Biro naman tayo sa wish. Ito naman tone. Tone ang pag-change mo lang. Yan. Ito, pag-change mo ng East or west. Pwede Ah, rin pag, okay. pag nasa south, pwede rin yun. Dito. tone din. Pero dito hindi mo kan kasi nasa north tayo ngayon. Oh. Kasi na, Pwede i-erase yan. pwede wish yan. Tone din. Ah, okay. Tapos, naglagay ka ng mark. Halimbawa, Oh, pili ka lang dyan. Korea, Korea, Korea. There. oh, Tapos, ganun po yun. Halimbawa, sulat ka lang. Ano sulat mo, di ba? oh. Hindi. Type ka lang. Enter. Tapos, natawag yung enter. Tapos, yan na. Oh, LP. Enter. Diba? oh. Yun na yun. Ayan na. Okay na. Oh. Enter. Yan na. Ayun yun. Ayos. Tapos, pag-delete. Yan na din. Yan. Clear lang.